bon total tieni ye o yetie omo Nana do danko akufo do de akonya si ne ka mu nanti kuro we mu ye wie ye no eno nko aka ye 510 billion Nana do danko akufo do so okọ apropos Ghana nyina no oto time maako 15 million ye 150 billion me boa what you say enti sika any petrol nko ani ade Nana do danko akufo is the president of the Republic of Ghana on na pan aprobo kekana no wo kona akonya esi ne ka mu no cash moment Afia Pokuwaa. We are not joking. I'm not joking. Ghana ain't joking. Yeah, more be a matra makwe. Presidency be more. Matra makwe. We will not give anybody the opportunity for matra makwe presidency. Bio. Nah, we are tired. The next 30 years of Ghana will be fixing Ghana. The next 30 years of Ghana will be fixing Ghana. Yeah, Sam Maha. Ghana 80th Independence Day anniversary. 80th Independence Day anniversary in poverty. No, we won't do that again. So if you take that office of the president, 51 million Ghana cedis, 51 million Ghana cedis, President, regional, region, no, qua pro bono, and no one 16 million. 16 million, Car ties, our motor, car ties, or mudi change car battery, car ties, 15 million Ghana cedis, 15 million Ghana cedis. This is where we shouldn't bring NDC and MPP into this. Because where Ghana for Minumi and Usika, there's no NDC and MPP in Ghana money. Minumi and Usika. Take it to a friend saying, cabinet retreat here and say, 4.8 million Ghana cedis. Cabinet retreat. Somebody should be explaining to us. Somebody should be explaining to us. Cabinet retreat. Most spend 4.8 million. Incumbent. So now incumbent. Ade yanya ye kro mo twantro se aye nti ya hwe ni ekoya ye ho be kire na omo so yire omo in as much as I don't endorse that no sa na omo tie wo be ye ne den de o so wa no o se chi nya ofe kro ahwa na otafre na ye ma Ghana entimi enkore nim de nta me se Ghana youth must rise for patriotism no ye hwe nipa wo ye boama Buama for more man, no. Mummy and support home. Na inya more mindful. Now, Okuja to Abrakwa, Kasa, young boy, through politics, what's our man? Now, I pray, say, justice will work on this video. Now, Okuja to Abrakwa, court as 7 in a video, what to actually, butu no. Ewa ya mamreni ya mani muno, so hene, esuma, no de ne poma suma ba na udidi chia me atema e ti said o hini ni gina wanim na udidi na atem e ti say Afia Schwarzenegger ye de ne court na say court no contempt because we disrespecting court. This is the highest form of disrespect one can render onto the court of Ghana, Supreme Court of Ghana. Say ye this someone abrel no aje no butu atim chacha mitietia so enti mumma mranya adwuma na monchi Okuja to Abrakwa mfantum Sadia na ekoso wo Ghana na ekoso politician mu dia emra twem no ma omabubu mra na pre Afia Schwarzenegger so ye nipa ti free mi akrante empanyifo sese wo nku sikatua eni efiri wa akrante nam na wo sa atam de akwa Ghana youth you see enkokora ne de Ghana mabunu omabo mo bra wi o in fact me ne wo mienu ena Ghana adura maye na ye mamu ena omoye Ghana dachi. What legacy are you leaving behind? Dear na udi jauba se Ghana ni de also udi bua ama Ghana ni. Now yaba MPP aba wa uji tum sensi ya papa yi ba ye wode atodwa ubanko school free ye hyase emanfo kasetia na enye ye na ye kan ade bia broni free bibi tooting problem wo sekura no se bia akura sen fifia bo se janity paye ni ho peja na ye ne ya enti ye share free SHS no it was just clear and reasonable say or how ni twitwi kakra bebam because ye nya bi da first of its kind and ye hyase now former president so catch say one the school dan we see a school Ghana krama Ghana yenya baby kra antena and yet is had we see school dan na yenya dan broso adia then na free SHS buy no na nkra na run shift because omunya baby na namo am betena ho kan no
Ghana for mabunu no eh mamu ma nya this MPP keke o mo ma yenhwe o mo mienu yenfo mo nto asenua so wahu na yenwe o mo ne yenhwe de ye ma Ghana enya wo te media minim NDC ni bi oba menya bi adinti no chinchina achi a NDC da bi ye mo brasa wo ye anti Ghana nyina abo na wo fa Ghana sika nyina wo de betena yen why na wo ko dis kan kora de a kire no wo de be what has ye mo brasa wo dwen wo ho na wo ho na wa dwen no wa tie si o man mu ni nyina se se minya sika Ghana sika nyina bedi mi ho na wa anhwene se obe stay ni Ghana wo sika no de nothing nothing endi omo baaye betwitwa ye ntro bebre papa yi baaye wode nhihye ya ba o enti sesi ano kofo time wode JHS junior high ediba free no 2016 2017 ye benya from 2000 no 2017 ye benya senior high so free and this anka MPP na to aso abepim ka sa brain ka do university so I tell you but said na me dey to Rwanda ho no omo hu say party ba ko ba omo ye ndi so omo be say man no ba ko ba omo be ye ni ye omo ye MPP and the Pokigami lead by it say na do lead abai no omo se dabi ye nyina yemfa adwene enkoto aba na ye nyai mining share sa political party we nsa no omo de omudi bi kura na omudi mane so oman ni nyina so na ya no mo de omudi be kwa akototo nan ama maba wa omoto so e wo Dubai sebi omudi be roll draws entino mamu ma emfa omu mabiem and the country decided no omukoto aba papa nyansa eni daache ni anisu ohunu ewomu ema Kagame party ena omu se ye de minor mamu consistency now obi every businessman obi ebe catch yourself obe so ye in life be consistent sa unya kase ania yene ani sa consistency broni nim se wutwa ntro but your consistency in the entronti obegidi umfie ya wo catch ni se wadi 16 abra wo 37 onimpa but obi onti wo hwa abrofo no wo hwa na obi sa wadi sen no obisa wadi saying obebisa sa ohun fufuro obebisa sa consistency ne basa to aso sa no waje atumsa akwa no ampani mfie no so wa utrimu de oboa unim enti se nyanya me ya dom na MPP aba na ye pe oman ni yeyu a mumye nyai aba oman no emfa ma MPP NDC is good in opposition no mo opposition opposition o mo ye no kra no asem wo ho Kenya party papa bi e ma ni be take over ankeyepe but in the absence of good bad is okay and omo de omo be throw opposition atwitwa ntro na wo twa ntro to incumbent ni so na incumbent ka say ade yanya ye kra omo twa ntro se aye nti ya hwe ni ekoya ye ho be kire na omo so yire omo ho eye in as much as I don't endorse that tabi onega na mraso na yebeba so I strongly believe say the video na go viral no obia atimi ehu bi ensa aka bi enti kasa ho na yede eba Ghana mabunu hwe dabia no me de Rwanda be emfanto ho ensa sempanyimfo se obi kotwa ehu ne ehwedi mia yekuru mesisu bim obi kotwa edane na ho no wo hwe a bibi kitu abi ti wanu hu se we mia wukuro ni yie na enwu ntema ebetre ayekese abedane kotwa kese ato na ho enti panyimfo bu babi se obi kotwa ho ene ehwe edi mia yekuru na sabi mfanto ho so nti na prison ni ana deduani ne re anyeden aho enti da bia no ye benya bibi ede asi ho a ye de be ye mfanto ho ana se ye behwe ese momye mfa sa akwa no so mo da bia me ka kire mo in Rwanda ukwa read o mo history 5-6 years ago. Back then, na MPP NDC, not necessarily the same party, but baku be say no baku be yeni ye sa na America no. Na wuni na wo hwe mi, wuni mi jitum eni mpefe say e ka party o mo ba be say o man akrofo party a NDC.
we ubeka na say we need evidence bia ka say MPP a na che say bosirimka but NDC there me ka metima ma wa dance anye bia say unim double salary anye bia 1992 abepim na me ne wo ka say politician bia ban bia chi na to mu bia ya NDC ni the fact is there enye me na make